Ovaj put smo isto došli u Ljubljanu ujutro, ali bez obzira na to svejedno je bio doživljaj doživjeti opet Ljubljanu po hladnom vremenu. Još jedna kava u kavarni Nebotičnik, moguća je panorama sa svih strana vani, međutim i ovaj put sam zaboravila posnimiti dio grada gdje se nalazi Union pivovara. Ovo je kip na istoimenom trgu, popularnim okupljalištem, dakle ovo je pešeren s muzom. No i usred grada je isto zanimljiva stvar. Na dosta ovakvih depca smo naišli, ima puno DIY projekata na tim Borićima i meni je to predivno. Zbilja mi je pasal taj hladni zrak i cijela ta poluzimska atmosfera. Ovo je pogled sa stepenica koje vode prema Starom gradu. Ovo je pogled s terase Starog grada na dvorište. U Celje smo došli po mraku, pa su se žaruljice naravno isticale. Zaključili smo da je puno ljepše okićeno nego u Ljubljani. Sve je bilo na jednom mjestu, ajmo reći, u par uličica i svaka ulica je bila, mogli bi reći, full okićena. With cheer, gingerbread dreams taste better with you near. Ovogodišnje vijence sam doslovno napravila u manje od sat vremena. Inače se lovim od ideje kako bi kaj trebalo ili moglo izgledati, to traje satima, ali ove godine je sve puno brže išlo. Nekak se sve već podrazumijevalo i sam je trebalo sve skupo polijepiti. Isto tako je iz DIY projektom za nakit za bor. U ovoj plastičnoj kuli sam dobila prije par godina čarape i stavila sam u nju vate i 3 bođice koje su bile u vidu žaruljica, tako da sam odlučila njih iskoristiti ovaj puta. Po meni je uvijek zanimljivo vidjeti kaj imaju trgovine u ponudi kaj se tiče božićnog asortimana. Ovaj lesnini servis ili set je predivan za vidjeti i brijem da ga ponavljaju iz godine u godinu jer mi se nekako čini da je uvijek isto, ali je papreno skup. Ja se Maribora uopće ne sjećam kao odrasla, već kao mala, kaj bi značilo da ga se jako slabo, odnosno nikak ne sjećam, pa mi je ovo bio baš doživljaj. Isto smo došli kad je bio još dan, pa nismo baš uhvatili puno lampica. Znam da mi je bilo jako hladno. Ovo je najstarija vinova loza na svijetu, stara trta takozvana, stara preko 400 godina koja i dalje donosi plod. Ovo mi je bio prvi put u Križevcima, pogotovo na adventu. Oni su isto jako lijepo kitili, sve onako malo i slatko. U malom prostoru je sve puno lampica, tako da je baš doživljaj.